thlir tu te chi bai ule tun tuma hian Israel ram adin theina na tharum manga thei to palo sual to tu Zionist nam sipaya han ho tu te zinga mi Israel ram adin fel hnu pawh sipaya chanchin zom zela niruk chung leka an then om ram tangrual te an tuk dal na niruk indo na hun laia Israel Sipai Chief of General Staff a pension hnu-a tumhnih lai Prime Minister din hmuna randing thah Yitzhak Rabin-a chanchin kan thlir ho dawn ani Rabin hi kumsang kazakua somhnih pahnih March ni khata Jerusalem ma apianga British opna hnuaya anom lai ani ale khazir lain agriculture subject zirin ati thathei hle a America a zirna sang jok chun zoma irrigation engineer ni atum thrin ani ma se aron tlangwal chawin na movement in aril ru lwa thuk ta jokin juda te pualaram hran adin theina tura manro tangkai takni turin atulang anga tharum thoa che chuak ve turin nam sipaya ain peta jok ani nam sipaya ain pek kum hi sangkhajakwa somli pakhat ni in hagana sipai commando dingthar palmak commando a omve ngala palmak commando a lalut tu hi mosedayan ni in training thatak an pek nu in Rabin po sipai thataka aron chuaka heng hun lai hi indo pui pahni na wang lai ni in British opna hnuaya om an ni angin British sarkar tan German le French ral bein an fe chuak ve a French sipain mosedayana mit an ka chiat sak tumpo in Rabin hi dayana sipai te zinga atel ve nge ani indo pui pahni na hun laia German Nazi sipain juda te an suat chiam hnu in khovel mun ranga juda omten an mani pualaram hran nei ve ngei du in British opram Palestina an pem lut chua chuta chuan in hlom khoma juda te puala ram din ngei chu antuma hei hi arab hovin du lowin na sat takin an do dala British sarkar laka po an lung oi lo na lan tirnan tharum an tho thrin ani British sarkar po in ram dang atanga juda ron pem lut tam lutuk chu du lovin pem lut thei turzat bituk te an siam saka aron lut sa tam tak po refugee camp a khung betin nun phung zalen nei theilovin an siam thrin ani hetianga arab le British sarkar te chet na sang hi Zionist nam sipai pol rang hruai tu ten an du lo hle a chu wangin arab te laka le British sarkar laka po nasa takin tharum an tho chho ve ta a Zionist nam sipai tharum ngai na tu te zinga hian irgun sipai ho tu hnu-a Prime Minister Ronita Menachem Begin te lekhi sipai ho tu Prime Minister Ron ve tho Yitzhak Shamir le tuna chanchin kan soimek Yitzhak Rabin le mosedayan te hi alang sarjinga antela midang tam tak po an om ani British sarkar in ramdang atanga juda ron pem lut te an khung be na mun athlete detainee camp chu sangkhajakwa somli panga October thah a Yitzhak Rabin na ruah man na angin palmak commando ten lu khungin judaral tlan khung be mek mi zahni somriat lai an chua zalena hei hian British sarkar ati thin rim hle ani palmak sipai te chet na mai ba ka hian irgun le lekhi sipai te po in arab mi te laka le British police le thunei tu te laka rol rala chet na le tharum tho na an nei chho ve de reng boka tichuan sangkhajakwa somli paruk jun ni somhni pakua juda te sabat ni ya tak mai chuan British police ten be pui thlakin Zionist nam sipai te an man chiama Yitzhak Rabin po an man te zinga hian telin thlanga chung lai lung in atan pha ani lung in atanga achu hnu in palmak sipaya bok battalion commander ani chun zom le a kumsang khajakwa somli pasaria chief of operation ani chhota hialani sangkhajakwa somli pariata independence war alo chua khan Jerusalem vela Israel Sipai rualte ho tu a oma Negev thaler hmuna Egypt sipai an ma chon bok ani sangkhajakwa somli pakua a UN malakna a remna siam ani tumpo in Israel sipai ayo tu te zinga atel phak ani indo alo topa nam sipai pol rang te in chun fina mumal taka Israel Defense Force alo din hnu po in officer na thok chun zom zelin sangkhajakwa somruk palia Prime Minister Levi S. Kolan
Chief of General Staff atan aruata Prime Minister hian sipai chungchang le indo na lama ton khriat anei vak lo awangin Chief of Staff Yitzhak Rabin hi enkima aring deuh bur mai thin ani Rabin-a Chief of Staff ani chunga Israel Sipai ne na an chan rang zinga aro pui ber chu sangkhajakwa somruk pasari kuma niruk indo na kha ni in khami tuma Israeli Air Force 10 melma te thohma a tho khala anwanwai chimit vek po kha Rabin na ruah man na le Air Force Chief ne na an thodun na thatak wang ani a Air Force mai ni lovin khomwal sipai tenge po in ne na ro pui tak changin Jerusalem Old City po IDF te hian melma te kut atangin an chu sak ani 6-day war lai hian tumkhat chu Rabin na hian aril ru ha ema wangin ril rulama buaina ane hial ni in zia ani sipai atanga apensonin kumsang khajakwa samruk pariata Israel ambassador to US atana ruat ni in kumnga chunglai ambassador na hi athoka hemi hun chung hian Israel le US in thian that na sataka siam thra in US chu Israel ral thuam supply tu lian tak ani chawhngal thuai ani kumsang khajakwa somsari pathum in thanpuya Prime Minister Golda Meirin avoi ni nan sarkar na siamin Prime Minister ani non le a hemi tum hi Ariel Sharon na sipai atanga achola Knesset a thlantlin ani tum khani in Yitzhak Rabin po hi avoi khatnan Knesset member tura thlantlin ani ve a Labor Minister din mun luatir ngal ani bok ani tichuan Labor Minister ani mek lai kumsang khajakwa somsari pali April thah a Prime Minister Golda Meir chuan ban na athelu ta Yitzhak Rabin chu party leader thar atana thlantlin ni in Prime Minister ni na po June ni thum atangin achel chhota ani Prime Minister ani hian kumsom nga pahni mi ni in Israel ram leilunga piang ngei te zinga mi Prime Minister ni thei masaber ani a Rabin-a Prime Minister ani ma a Prime Minister lo ni to te chu Russia lal ram le Europe ram rang achang te a Juda te puala ram khrandin tuma ronpem lut te an ni deuh veka Rabin-a ro hi chu tarlan to angin Jerusalem kho a piang ngat kha ani Prime Minister ani chung hian Arab ram te ne na remna le muan na ne thei dan tur kong dapin sangkhajakwa somsari panga September ni li a Geneva khopuya Israel le Egypt sarkar IO10 Sinai Interim Agreement an sign na Ariel Sharon le aho10 Egypt kut atanga Sinai Peninsula pumpui an lo chu sakto kha Egypt hian tharum manglova Israel ne na tanga nei let le tumin abeya theito pachua engemaw chen chu a hlawtling nge ani Prime Minister Trump khatna achel chunga Rabin na malak na chuan omber le chinchiatlak deuh chu kumsang khajakwa somsari paruk July thah a Uganda ram Entebbe airport a juda passenger hren be te Israel Sipai an chan chuana kha ani a kanhriat angin thlawna hruai koi tu te hian Palestinian firfiat Israelin tan ina khung mek tele ram dang atang mek te po chua zalen vek turin an phuta Prime Minister Rabin hian mi firfiak te thil phut chu ti hlotlin sak mai adu lain Defense Minister Simon Peres chuan firfiak te laka tlom chu adu lo bur thunga theitop chua firfiak te hun tiam an po khotlai chungin Commando Rual 10 chan chua be pui thlak dan tur lo zir chiangin lotling takin beipui an thlak theita ani Rabin na tenu pa hian US ambassador ani lai khan Washington DC bank a joint account hongin ambassador ani tolo hnu Israel an kirle hnu thleng po a chu bank account chu an lahman chun zom zel awangin Israeli currency regulations po chiat na ani a chu hriat chua ni in poisa te po choitir an ni a Rabin po in Palovin kumsang khajakwa somsari pasari April ni riata Prime Minister ani na atangin ban na athelu thiala Defense Minister Simon Peres san Prime Minister din mun aron lua chun zom ani kum engemaw chen Knesset member pa ngai ani hnu in
Simon Peres le Yitzhak Shamir te hnu-a sangkhat zakua somriat pali atanga sangkhat zakua somko chungin Defense Minister ni na aron chela kum sangkhat zakua somriat pasari kum top lama Israel opram chunga cheng Palestinian ho lung oilovin sarkar laka helna anron cho tho chiam khan Israel Sipai General Defense Minister Rabin hian Palestinian ho te chu dim ho lova tharum manga beilet turin thu ape ni asoi ani a Palestinian tam tak zela leng velo te chu an kutle an keru te vuak tlia sak an ni awangin Palestinian ho hian Rabin chu ru titliak tu ti in ming an vua sak nge ani a Prime Minister Trump ni na le tha ani dan lam ilo hoi ila kum sangkhat zakua somkua pahnia Rabin hi Labour Party chairman atana thlantlin ni in chumi kum veka in thlanpuya an party chuan sarkar na siamin atum ni nan Prime Minister thutthlenga aron thule ta a he Prime Minister Trump ni na chung hian Palestine helpol PLO ho tupa Yasser Arafat nen in biak na nein Arafat hian Palestine in Israel chu mani aro in rel theiram puitlinga an pom thu soin Rabin po hian PLO chu Palestine rama in rel bolna kenko tura an pom thu ahrila tichuan US President Bill Clinton namhalak na in kumsang khajakua somkua pathum September ni som pathuma Israel sarkar IO le PLO IO 10 mai chana in biak na an nei masak ber ni turin Washington DC ya Israel Prime Minister Yitzhak Rabin le PLO Chairman Yasser Arafat te chuan in biak na nein in rem na Oslo Accord an ziak tahiala Yitzhak Rabin hi a Foreign Minister Simon Peres san atroy ombok ani he in rem na awang hian Prime Minister Rabin Foreign Minister Simon Peres le PLO Chairman Arafat te hian sangkhat zakua somkua palia Nobel Peace Prize andong hiala Oslo Accord a hian Palestinian 10 an mani pualaro rel na an nei theina na Palestinian National Authority din phalna le Gaza Strip le West Bank atanga Israel Sipai te hnu-kir an ni tur thu te atela Oslo Accord in narem ti angin Palestinian National Authority chu din ngal ni in Yasser Arafat chu president aron ni a sangkhat zakua somkua panga September ni somni pariata Egypt khopui pakhat taba khua a Israel le Palestine IO te hian Oslo Accord pahni na anziak le bok ani Bill Clinton ahmalak na thavin October ni somni paruk sangkhat zakua somkua pali a Yitzhak Rabin hian Jordan Prime Minister chu in rem na thuthlung azia pui le a then omram te nena an buai na chu sipai chakna mang maya chin fel reng chi ni in angai lo ani hetia Israelin a then omram te in biak na nei puya rem na thuthlung azia pui chhota ka chuan khovel mitfuk na ber ani chho ngala ramkhruai tu tam takin beisei na sang tak nein Middle East chu an thlir thup ani ber maya Israel mi puite zinga po rem na du tu tam tak omin chung mi te chuan an Prime Minister chu an chuangin an ngai sang hle a indo na muala chen reng mai chu an ning ve to ani heti mek lai hian juda mi pui tam tak chuan an hmel ma te ne na in rem na thuthlung zia ringot chuan in rem na tluan tling a thlen an ring ho lo thunga Palestinian te ti huang taw na mai maya ngain a ayena sa zoka an ron nek zel an ringa adik na chen po omin Oslo Accord zia hnu hian Israelin Palestinian telak atanga thi chil bom manga beina an to thin po atlak niam pha chuang lova apung zok hial ni te po in alang ani hei wang hian mipui tam takin Yitzhak Rabin-a chu ram phat san tu kum tam tak an lo op to ram Gaza Strip le West Bank te melma te hne na petu a puin dodal na satak an lantir ve bok ani Eptu party po in nasat takin Yitzhak Rabin chu an beya rally te nein kothlera mi pui sang tam tak pungkhom ma a thusoi na hun te an manga heng hun laia Eptu party Likud ho tu pa chu tuna Prime Minister Nimek Benjamin Netanyahu hi ni in melma te hne na rampek an du lo thu le
Jerusalem kho pui chu tender an du lo thu te thiam tak le rum takin pungkhom ho ma a chuan asoya mipuin Yitzhak Rabin-a pai thlak ngei an du thu an au pui ve bok ani tichuan ani te lin Israel ram chu abuai chho zela Rabin na chen na in bor vela te po mipui lung oi lo pungkhomin Rabin le Arafat alim te chu halin Prime Minister ani na tanga bang turin annor ani Rabin ero in ba na tumbik ho lo thunga November nili sangkhajakwa somkwa panga a Tel Aviv khopuya kotthler pakhat Kings of Israel Square a peace rally nein remna le muan na hlut zia le Oslo Accord poimo zia te asoya ama thlop tu remna du mipui singtel fe chu remna hla sarualin an phu suaw maya zandar kwa le achan ve a rally zo stage changa achuk akar pana a bodyguard tenena an kal-lain an hnung lama tangin silai voi thum aron puaka silai mu pahni in Prime Minister hi fu in pakhatin a bodyguard te zinga mi a fu bok ani silai met puak tu kumsamni pangami igal amir chu a hmuna police ten man ngalin Prime Minister po damdoi in pana phur ngal ani a mase damdoi in an thlenin thisen alo hlo hnem to em awang le achuap pahni chu silai mu in alo ton chiat ve awangin Dr. Thiam tak te tan po a CHHANGTE ani talova kumsom sari pathum mi ni in Israel Prime Minister an thah masak ber ni turin athita ani damdoi in kota ama tantu mipui te kha pungkhom ngalin an Prime Minister thina chuan eptu party in mo an phur thu au chua puin mithan khat phei chuan Benjamin Netanyahu iluchunga Rabin na thisen mo hi a om ti in Netanyahu an mo pu na thuziak an lek chuak hial ani Rabin na nupui lia Rabin po in Netanyahu a inrol nge yarin thu asoya ma se fin fiana omlo in pu na ni in Netanyahu hian politics in beina awang maya Prime Minister em chu atha tir du arin omlem lo ani Rabin athita ka chuan a Foreign Minister Simon Peres san party hruai tu ni na le Prime Minister ni na aron chela akum le sangkhajakwa somkwa paruk in thlanpuya Likud party in sarkar na siamin Benjamin Netanyahu chu Prime Minister aron ni veta ani Rabin ka hlum ani na mun hi Rabin Square tia aming thlak ani a ama ka phlum tu igal amir hi juda kulmuk tak mai sakhuana lanami tak ni in sipaya tan velai po in religious platoon na aom thrina sipaya tanga ban hnu in juda missionary teacher angin Latvia rama tepo alo thok chuak to nge ani Prime Minister aka hlum kum hian Tel Aviv Bar Ilan University a law subject azir meka juda te dan kher mei takle an sa khokal phung ngai sang tlat mi ni in mel ma te ne na in rem na tura Rabin na malak na le Oslo Accord te ho em tu ani a mi in an fui por wang mata Prime Minister hi ka phlum chu ani mel lo ani juda ten an juda pui te thitura rawh an rel sak ngai lo awangin Amir po hi damchung ba ka kumsom pahni chung lung in tang tura achung thu rel sak ani a tuna hian zel hrang kumsom ni panga atang kwal to a atir lam kumsom pasari chung zet phei chu solitary confinement a da ani a ashem na hi ti nep sak tura ngen na le chua zalen tura nor na te po a oma ma se anti nep sak lo tur thu ram hroi tu hrang Benjamin Netanyahu tiamin Prime Minister dang le President te hial po in an lo puang to thin ani Yitzhak Rabin hian ahma po in tha tuma beina alo tong to nia hriat ani a bulletproof kor hathin tura anti po in ani chuan bulletproof kor ka hak alo ngai hial china chuan Israeli Prime Minister ni chun zom reng hi ka du to lowang ti in alo soi ani tun chumatan chuan heti zong hi ni se next video a in hmu le kan tum don nia mang tha ule